بسم الله الرحمن الرحیم. خوشکو برای برومت از رو دخوازم لسر مجارک روزانه که گله که مسلمان لسر ویا به گوتن خواه گوتن نرین خواه گوتن هر وسا پرتک و نرازی بون و به شرمزاری جهات نشان دجهات نشان داینه خوازم بسا بویه را کووارا لمانه آنجام به درگه لمانه بکن که کاریکاتور پیغمبر علیه السلام وشان دیه ام جمعی خال سرگرم چند گوتنا ببیجم. از به دو شکل به دو آوای بحثا و بویرا کو تی گوتنی کاریکاتورا پیغمبر علیه السلام وشاندی از بعض بکم. جاره که اگر مرو انسان به لروشاتا ناوین جیابه لولاتی کو خلقی و مسلمان آنجی لأوروپا و بزانه به مسلمان تجاری قبول نکو کس کاریکاتور و نه رسمی کلیسر نوی پیغمبر چی که بیوا حضرت محمد و حضرت موسی و حضرت عیسی یعنی و نه پیغمبر دنه و مسلمان ده حتی قدخه کرنه مسلمان نرازمون خواه نشان داده قبول نکو که تشتی که بشه به پیغمبری وان لورا پیغمبر معصومن به رسول معصومن کاریکاتور تو چه که تجاری پیغمبر تمثیل نکه افتشه که شرمزاریه رو رشیه و مرو شرمزار بکه و مرو پرتکی نشان بده افتشه که نای قبول کرنه امجی ویا شرمزار دکن و نرازی بون خواه نشانه وی کار ملعنت دادن مجی بالا خواه گلک دا وینه کل تی گوتنی که وینه از محمدم سلام دادن بی موسی محمد علیه السلام سلام دادن موسی ام وینه دو پیغمبر کاریکاتوری تو پیغمبر شکلی یعنی هر دو پیغمبر متودی وان مساجی وان پیامی وان دینی وان یک ل امتی وان لجیر لحف دخو گلا داوی هف دود خوازه وی پیامی بده پیام تشکا راست لی کاریکاتور تشکا ام بی نای قبول کرنی تی شرمزار کرنی کاریکاتوری پیغمبر به شکل کیدن دکارو بعض بکر بیکو وینه ام بی کاریکاتور شکه ev peyamahane de karı be şekle gidin de karı bu bda yani dini peygambere ki Xwedê peygambere ki kitêba peygambere ki wahyeş peygambere teviye ki lê mixabin ümmetê wan bawermendê wan şerê hevdû dike û her du ji Xwedê bawer bi peygambera bawer ev peyama bi şekle gidin karı bata dayın lê mixabin nehat dayînê ava cê şermezarî em şermezar dike peyama du da ev kese ku perteki nişan dede yani şewe u şeklu u embivi evi perteki tepkiya ku nişanı lemane de em hazm seri besekenim براستی ev perteki ku had nişandanı meşi hal darxisteni erişi had kirini sloganı had daveteni vana bengeha diniya İslami zedetir bengeha siyasine vana perteki siyasi nişandadır ne pertekin dini eğer rastici em leser navi dini İslami bxaze tebigerin qise bikin ev em bivejin em bahsa din bikin peyami din kefşe vahyaş peygamber rahati kefşe em bivi ahlaki peygamber kefşe mesaja ku peygamber daime peyami ku peygamber daime kefşe ilo mixabin em livana xwedî dernakeve musulmantiki em bivi erzan دسته مدهیه ev Müslümanlığa ku emli Xwedî derdikeve ne bawermendê dînê Rahmanı yani em ne bawermendê dînê Xwedî ne bawermendê dînê sistemine sistemi çuqa müsaade day çuqa ruhsede eqwa Müslümanın em eqwa dikar perteki nişan bide em eqwa dikarin lehber bijara em bivêjin helwest bistîne ji ber vêya rastî ev kesê ku em pertek nişan da li dijî karikatûrê lemanê hakikaten rastici Müslüman mı, dindar, mümin bin peyama peygamber kıfşı. Peyama peygamber çi? Peyama ku Xwedê di Kur'an'ı da briya vahyi Hazreti Muhammed ra daxistiye adalete, peşi hakka, peşi adalete, hukuka, azadi ve keviye. İro li welatê te gava ne hak hebe, ne adalet hebe, ne azadi hebe. Tu hukmek ve ahkam-ı İslam'ı tu nebe, tu lhember viya bedeng be, her vasa kesi ku liqtidarı svi hatta ne var de hükmü Xwedê Teala şiriş Xwedê çeka em de hükmü Xwedê Teala da îro li tamamı welatê Müslümana tenê em bivêje tewhîda rububiyetê heye ji tewhîda rububiyetê pêva tewhîda em bi uluhiyetê tune û tewhîda em bi hükmü Xwedê Teala tuneye di welatê te da
دموکراسی هی لایسیزم هی قانون بشری هی طاغوتی هی لبر حکم خود تعالی چه کری تو هم بروی پرتک نشان ناده خود تعالی دویجه ولا یشرکو فی حکمه احدا خود تعالی دو حکم خدا کسی ناکشریگی حکم خود والولاد تا حکم خود تن پیام قرآن تن عدالت قرآن تن اخلاق پیغمبر تن آراق هی بفائز هي جنفروتن هي حشا پستخانه و کرخانه هي تول هم بر بیا بدنگ یکی کاریکاتور یکی چیکری تو راو سخوا پرتگ نشان داده هر وقت تو اسلام المسلمانتی خودی درد کم اوا دروتیه اوا نه اسلام اوا تو علاقه اسلامی تون پرتگ سیاسی نه سیاستا قد نابرا ترک اسلام سنتزی و هنک طریقات مرقات و جماعت گریدای به حکومتی و کمالیستایه دوی ام و کرد مسلمان کرد دیندار هر کرده کی هر مسلمانه کی کرد به ترک به عرب هر مسلمانه کی هر مؤمنه کی دوی جوان پرتگی وهای سیاسی دور بسکنه با مثلا نه مسئله کا دینه مسئله کا سیاسی و خوازه جهود انتقام بستینن لورا اصلی ودا دین تونه راستی جی تو دینه derkev rastî gavat pertekî dinî nişan derkev sokağa derkev kolana meşan darbxe bê faiz haram gere faiz rak bê kerxane gere hûn jinan nefroş bê arak haram em bê gere hûn arak rak bê kesê ku faizê bigire bisîne bi xwedê pêxembera nava herbê dayê mêrik di nava bi xwedê pêxembera di nava herbê dayê تو هر آوی دستک دیدوی 20 سال 30 سال توی دستک دکه و یکیش کاریکاتوره که چکریه تو پرتگی نشان داده هنگ مسلمان هنه فرزانا که سنت دکه هنگ کسی که خواده گراوی نوی مسلمان نه سنت دکه نه فرزا دکه مستحب آجینا که تشتی خرافه بدعا دکه جبر بیا راستی جیه تو مسلمانه لغزه و 2 سال قتلام هیه به هزار جن تجاوزات کنه به هزار زاروک به هزار جن هاتو کشتنی وحشت کا مزن هی تو چما در نکوه سوقاقا در نکوه کولانا او پرتگا و نشان لهمبر او لمن نشان دا لبر وان کسی که پر تجارت دیگه پترول دفروشه به تمام به هر اوای تکلیوان ام بی سیاسی و تجاری هی وشما پرتگی نشانه وان ناده ها دمه مسلمانتی و مسلمانتی که ارزانه هون نل گوره امر و فرمان خودی پرتگی نشان داده هون گوره امر و فرمان سیاست مداره و هشتره ببین حکومتی آنجی هم ببین اقتداری هون پرتگ نشان داده دوی زار کرداب تایبتی نیوی لیسته که هنینا ام ده شرکی اسلامی با شرک سیاسی دوی امجوی شرک سیاسی دور بسکنه جبیریم بخوازم چند کلمه بویجن راستی جی دوی انبیا بویجن اخلاق پیغمبر قرآن گاوا قرآن لولات تا دستهلاتدار به یکی دستریجی سر حکم قرآن کرد تو دکار پرتگی نشان بده شیطان یک حکم که خودی قبول نکرد بو شیطان انا ولات مسلمان جسدی 925 حکم قرآن قبول نکرد با قانون طاغوتی حکم دکه شیطان حکم قبول نکرد ابلیس بو شیطان و ایمجی جسدی 925 حکم قرآن قبول نکرد را کری روجه و را کری ایمجی خلیفه نه امیر المؤمنین امبی لیدر سروک سرور عادل جوانا درباز دو ذکر مجوانا تیره